paning literaturang Kapampangan. Iniing ausda king journalist, poet, ampong playwright ay Juan Crisostomo Soto, tinatakyalagyo, alimu ketikim Pampanga. Nuneking mabiluga bangsa, kapamilatan da rin kayang obra, dikil king kultura, kasalaysayan, ampong literaturang Kapampangan. King gulot ning kayang pen name, a Crisot, may sulat laring maharakal na poesya, drama, essays, ampong sarswela. Metong kareng peka pamoso ng obra maestro, ing alang Diyos, o king English, There is no God. May sulat anyang 1901. Pauli na, may buuya ing Crisotan. Antimong Kapampangan version ning balagtasan. Dapat aliwa mo rin kayong obra, ampong sinulat ning meging ambag na king kasalaysayan. Mikyabeya mo naman king katipunan, anyang 1896, at abe yaring linaban, kareng Amerikano anyang 1898, lalam ning pamuntok ng General Tomas Mascardo. Kaibat ning adwang dekada, may aunguya biye ikrisot, king edad a 51, anyang July 12, 1918, at king kayang 107 death anniversary ngening 2025, mi tipon-tipon la ring sapni ng krisot. Kambeda ring aliwapang magmasabal, king Amanong Siswan, ampong kultura Kapampangan, king Bacolor Municipal Hall, para king peka mumu ng General Assembly, ning Crisot Heritage Foundation Incorporated. Nasa ning aguman, apasik na ngan ing legasiya ampong pamanang likwan ng Crisot. Pistaman mitalakad tong grupo ring palipi ng Crisot kanita, aliwaya kanu ing Crisot Heritage Foundation, uling malyari ng milup at pakyabe ring miyayaliwang Kapampangan advocates. Agpang king acting president ning aguman, Sonia Soto, eya kabud para king pamilyang Soto ikrisot. Lakwas kikilanan de iti, antimong national treasure ning Balen. May magsilbi itang dati konsepto, itang sa kanilang resort, literary cultural foundation, kung kayo din ang purpose ng kamarana. Itong naging exclusive club ka, ali ka maglamba. Ating chance sa Mateo. I'm worried kasi rin nga anak, dahil Crisot, sapni, di taklay, may nakilala retan darakal. So I suggested if we can expand it. Dapat bibay Chinese. Para naman kareng tourism officers ng siyudad San Fernando, ang poning Bacolor ay Riching Pangilinan at Voltaire Bong San Pedro. Maulagala ring organisasyon kalupa nanini, lakwas king kultura ning Labuat Kapampangan. Itang panga Kapampangan ko, apin yung direct connection ko kang Juan Crisostomo Soto. Regardless nung tagano ka rin ka kayong Pampanga, kailangan itang abye, ang papaytang erensya ng Crisot, kailangan panatilinan tayong mabye at gambulan tayo, banta rin tutuking generasyon na rin anak Kapampangan, kilala de pa mo rin at abalo da nung makanano la katenakan at kagaling din kaya katamong aminunang Kapampangan. Ngayon ni manabela, kailan manabi. So this is a welcome development. Burita mo ngayon year round at inta mo aktibidad. Bangkan ta biyayan tayo mo itang masanting legacy o ayang bag ng Crisot Balen Bacolod. Tinagod lamo naman king pamitipon, ring miyayaliwang poeta Lariado, Kayabe Ifrang Gintu, Abel Soto, Sergio Calyag, Bertong Esponga at ring miyaliwa pa. May biyasa kong may masang Kapampangan, may biyasa kong sinulat Kapampangan at siguro meging poeta laureado ko, paurinan ni nga pong Crisot. Bilang Kapampangan, makalwal kay Pampanga, na itang legacy ng kakatamong kay Crisostomo Soto, kami darlamyo. Pag maragulmi, na kami Kapampangan kami. Panikwanan mi, na ing amanong Kapampangan, yamate. Huling nga amanong Kapampangan, iyang kaladwa ng kakatamong panga Kapampangan. Tinigtigya naman violin i Tristan Hinco, kabang memyeyang welcome remarks i Bacolor Mayor Eduardo Di Mandatu. Samantala, babalakan namo naman ning agumon, apakisabyan ding LGU at miyayaliwang eskwela king Pampanga. Bang mika programa lang makaparikil king pamagpasikan Kapampangan history, culture and tradition ampong literature. Memyayamo namang mensahe ing metong kareng apo ng Crisot ay Danilo Soto. Para kareng Kapampangan lakwas ring kayanakan ang makyabe at makisan metong kareng grupong manalakaran para king kalinangan na ning Amanong Siswan
kalupaning Crisot Heritage Foundation. Kaya lugod na mo ng Kapampangan. Yung gagamitan tayo mo yung katamang bayaning ikrisot. Sana nung kitang nano nga sa opyo, malati, maragol, material o non-material, sopan nyo kaya po. Para yung kinabukasan na rin Kapampangan na ini ang pumabilo ng Pilipinas. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.